Nubwo ururabyo rwawe rwari rwarapfuye, ubu rugiye gutoha. Ubu rugiye gutoha wongere ugire akazi nk'abandi. Ubu rugiye gutoha wongere ugire umunezero nk'abandi. Ubu rugiye gutoha wongere ugire icyerekezo cy'ubuzima nk'abandi. Ubu rugiye gutoha wongere uheke nk'abandi. Ururabo rwawe rwari rwarapfuye. Uvuga ati ese Mana bizagenda gute kugira ngo basi nongere ngire umunezero mu mutima wanjye. Ukavuga ngo bizagenda gute ngo ese Mana nzongere basi ndebe yuko wanyongera andi mahirwe. Uravuga ngo ese Mana bizagenda gute basi nongere ngire ibyishimo mu mutima wanjye. Uravuga ngo ese Mana bizagenda gute nanjye nongere mpeke nk'abandi. Hari n'ababyara rimwe ugasanga kongera kubyara biranze. Hari n'abagenda bagakorera amaperimi inshuro nyinshi zigiye zitandukanye bakazibura burundu. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo ururabyo rwawe rugiye kongera gutoha. Umaze igihe uvuga ati ese Mana bizagenda gute ko umaze igihe narabuze icyerekezo cy'ubuzima. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ururabyo rwawe rugiye kongera gutoha. Rero niba wumvise muri iyi video ukaba uyumvisemo ijambo rikomeye ryo kongera gutoha mu buzima bwawe, genda muri komenti wandike ijambo amena. Ntago ari ijambo rigoye kwandika ijambo amena, ni ijambo ryoroshye. Hanyuma nyaboneka wowe uri mushyashya kuri iyi video ukande subscribe. Niba uzi kuri mushyashya nyaboneka mujye mudushyigikira zino video z'ijambo ry'Imana zigere kure cyane. Ukande kuri aka kanuzi, kuri aka gatima kari ahangaha aha hasi, aka kariki kari aha hasi. Imana ibiguheremo umugisha. Mujye munagakandaho nako. Hanyuma usharinge iyi video. Byashoboka yuko hari umuntu uri mu bitaro ameze nabi arembye, ariko iyi video yayibona agakira kubera yuko nawe ururabo rwiwe rugiye kongera gutoha. Rwari rwarapfuye, yari yararwaye ameze nabi, ariko Imana ugasanga imugaruye mu buzima kubera share yawe, gukora share kwawe kuri iyi video. Ariko nyamuhongere mutangariza iyi nkuru ivuga ngo ururabo rwawe rugiye gutoha. Rwari rwarapfuye, ariko Imana igiye gutuma rwongera kubaho ku buzima bwawe. Iyi video nibigushimishije isharinga abantu benshi bagiye batandukanye. Mwari muri kumwe n'umukozi w'Imana Claude. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda kandi ndabazirikana cyane. Shalom.